Ok, sem pa še drugo videl. Jaz pa Jim sva še vedno tlele na morju, kakor sem v prejšnjem videu povedal. On je na dopust prišel, jaz sem pač prišel zraven, ker Peso pa Ivex vrepata Nevaro v nov luk, kakor tok. In pač to traja malo več kaj en dan in sem se že ustavil na dopust, da pač počakam, da to se zgodi. In ja, kakor kaže, ne bo to hiter fertik. Check it out. Check it out now. Check it out now. Check it out now. Iz Čateških direkt na morje ali nekaj takega. V bistvu iz Racelanda direkt na morje. Ja. Prišel sem v Umag z Nevaro. Verjetno to, da sem prišel v Umag, vam da že mogoče malo vedeti, kaj se bo dogajalo. Ja. Gremo spet do Sticker Point Hočunalju, Pesota in Ivex, ker končno bo Nevara dobila novo podobo. Ampak še čist preden do njiju, sem se mogel ustaviti tlele na Quick Washu. Čeprav preden smo šli na Raceland, smo avto spucali v nulo, ampak kakor ste že videli v prejšnjem videu na Evotu, je tale saharski pesek naredil čudeže po avtu. Računal sem da bom lahko prišel direkt do njiju, naredimo en dry cleaning, quick detailer shit in to je to v bistvu, ampak ja, to je to umazan, da Quick Wash should do the trick. Kakšna gužva je tle na Quick Washu. V Umagu v ponedeljek opoldne, ne vem, folk ne hodi na šiht ali kaj. Pa tako, ker so domačini, ne tujci. Oh well, bomo malo počakali. Ko ful je zanimiv, koliko se je na črni barvi na kameri ne vidi, koliko je avto dejansko umazan, ampak v živo se pa vidi nenormalno. That's done. Kakor je lahko tole čisto. Namreč jaz se izogibam uporabe telih kartač, pa verjetno se vas bodo strinjali z mano. Ne vem, pač feeling, ko folk drgne svašta s tem, pa malo po tleh, pa malo po feltnah, ne bi glih po plehu tega uporabljal, tako da gremo do Hočunalju. Back at Sticker Point Hočunalju, Umag. Noter v garažici je en poseben projektič, collaboration projektič v bistvu, boste kmalu videli, kajti nekaj, kar smo ustvarili skupaj. Pa si pojmo pogledati, preden Nevaro predamo. Mini je ispod cool, do jaja, to, strava, drkica, sve. Drkica moramo cenzurirati. Sve. Ja, in glih v tem času, ko sem tukaj, je prišla stranka iskat avto. Ko je bilo oduševljenje to? Bile porasle vlaga u zraku, čim je došla mano, otvorila se hauba, žena je bila luda. I onda još vidjela i dizajnera, dizajner je... I ni mogla razumeti kako je dizajner tukaj, če je dizajner v Ljubljani, tako da... In pol je Peso prodal zgodbo, da pač so naročili, da pridem za to posebno priliko. Da, toliko ga plačamo, da mora doći na prema predaju avto. V glavnem, gremo s pripravo za Nevaro naprej. Evo, Nevaro smo premerili in prilagodili obstoječ dizajn od Tomcata, da seveda paše na dimenzijo od Nevare, ker je vseeno mala razlika v velikosti. Tako da pripravljeni posamični kosi za boke, za zadnji del, za streho in tako naprej. Konture narejene, tako da zdaj v print. Ivex prav, jutri je suši in potem naprej.
Snimiš mene, kako pijem Monster. Avto je fertik, pa ne da se mi mudi domov, pa da ne bi ustal na morju, pa že ukradel, oziroma moto dopusta. Ampak pač so druge obveznosti in ja, z malo zamude sta Peso in Ivex končala nevarico z minčkano zamude in zdaj se peljemo tja. Aha, telefon že zvoni. Ok, nista ona dva, to bo počakalo. Tako da ja, gremo po Nevaro. Upam, da je izpadlo tako, kot sem si zamislil. Seveda ni to, čakajo še druge stvari, kar se preobrazbe tiče, ampak to verjetno po dopustu. Tako da, thank you za hospitality. Verjamem, da sem bil naporen. En otrok več. En otrok več. In to je to. Zdaj smo že skoraj v Umagu in smo neučakani. Moment of truth. Vrata se odpirajo. Pam. Ok. Evo, avto je bio crni. Nevara je dan. Je tako, kot sem si zamislil. Peso, kako si zadovoljan sa poslom? Je, kako si je zamislil, ja? Je. Onda sam zadovoljan. Onda si zadovoljan. Super zadovoljan. A što nije ljepše? Pa, zato smo i to radili, ne? A gift for you, online. Thank you. Uglavnom, preden zaključimo, en cinematic cut. One for this shut up. One for this. One for this shut up. One for this. One for this shut up. One for this. One for this shut up. Evo, to je to. Upam, da vam je všeč. Še enkrat hvala Sticker Point, Hočunalju, Peso in Ivex. Jaz mislim, da te dvale zgledata čisto hudo skupaj. In tu definitivno bo zgledal tole hudo, ko bo Tomcat na parkolci zadnji zapet za Nevaro. Seveda transformacija Nevare še ni končana, imamo še kar neki stvari za poštimati, tako kar je Chrome Delete, dodati še nekaj dodatkov, malo offroaderskih, takšnih in drugačnih, ampak to enkrat po dopustih. Kaj naj še rečem, ko bomo šli na dopust, imamo za vas še nekaj materijala neobjavljenega od letošnje sezone in sicer kako je S14D Tomcat sploh nastajal in od eni od epizod seveda tudi vrepanje Tomcata pri Pesotu in Ivex. Komentirajte spodaj, kakšna se vam zdi Nevara, lajkite, šerite naš content, ne pozabite se naročiti na naše kanale in do naslednjič, see ya!